Iz istorijskog arhiva pozivaju sugrađane da ukoliko posjeduju stara dokumenta, diplome, fotografije i ostalu građu tog tipa istu donesu, kako bi je besplatno digitalizovali te na taj način sačuvali za buduće generacije. Besplatna digitalizacija dokumenata se već neko vreme radi u istorijskom arhivu, a ovog leta akcija se nastavlja. Na ovaj način već postojeća građa se obogaćuje, a osim toga postaju dostupne nove informacije kada je reč o istoriji grada, te ona postaje i ostaje dostupna i za buduće generacije, kažu iz istorijskog arhiva. Digitalizacija se radi na profesionalan način ukoliko žele građanima se vraćaju izvorni dokumenti, dok u arhivu ostaje digitalizovana verzija. Upravo zahvaljujući tome što su fotografije možda u nekim ranijim periodima bile jako retke, pa su nam donosili njihove zanimljive, značajne porodične fotografije i slično. Obogatili smo našu zbirku fotografija koju na drugi način ne bi mogli da upotpunimo i da imamo takvu vrstu istorijskih izvora. Upravo zbog toga smo i ovoga leta započeli ili nastavili sa tom akcijom da pozivamo građane, Subotičane, Subotičanke da nam donose iz njihovih porodičnih zbirki sve ono što smatraju da zavređuje i da može biti zanimljivo i da treba da se čuva trajno, a ima li boljeg mesta za trajno čuvanje generalno dokumenta nego što je istorijski arhiv. Građani su do sada donosili uglavnom porodične dokumente i fotografije. Motivi su razni. Mogu da nam se obrate svi oni koji smatraju da imaju bilo šta što može biti zanimljivo za neku istoriju ovoga grada, pošto se puno malih porodičnih istorija uklapa i čini ono što zajedno čini istoriju ovoga grada. Prema tome nije tačno određeno koju vrstu dokumenata sa kojim motivima bi mogli da donose. Nama može biti zanimljivo sve, možda ni oni ne znaju šta je vrednost nekih fotografija. Na primjer, jedna uobičajena porodična fotografija koja je napravljena na takvoj lokaciji, na takvom mestu, u takvom trenutku, u takvom vremenu, znači u nekim ranijim godinama, pruža čitav niz korisnih informacija ne samo o toj porodici, nego i o razvoju i stanju, na primjer, gradske arhitekture, urbanizma itd. Svi oni koji smatraju da imaju takvu vrstu dokumenata, u prvom redu fotografije, mogu da se jave u istorijski arhiv lično putem maila info@suarhiv.co.rs ili putem telefona 024 626 868.